رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum, кайрымдагы жилер. Мына жараткан Аллах Таала насип кылып, Рамазан айынын дагы 23-чү күнкү орозасын кармадык. Бүгүнкү бизде жалпы 160 кишиге ооз ачыруу жана 100 азык түлүктөрүнө демеушчүлүк кылган. Ошол Динара Багышбай эжекебиздин жалпы эмгек жамаатына жана Анжир Айшенебизге терең ыраазычылык билдиребиз. Рамазан айы маарик болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. رمضان يا خير الشهور، فيك المحبة بلا شرور، فيك السنة فيك الضياء، رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله. في أولك رحمة، وفي وسطك مغفرة، وفي آخرك عتق من النار، رمضان يا خير الشهور. رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الله يا الله، 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 الله يا الله. في أولك رحمة، وفي وسطك مغفرة، وفي آخرك عتق من النار، رمضان يا خير الشهور.